Ikaze kandi ni inkuru zigezweho, ni inkuru ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Turibanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, u Rwanda n'Ubugande. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Ubu tuvugana inkuru zigezweho ziremeza neza ko abasoda b'u Burundi FDNB bamaze guhura n'uruva gusenya, mu gihe benshi bemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi ibyo cyamaze kwishoramo bitazashoboka cyane. N'amakuru yemeza neza ko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye akaza kuba we na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho bari kugeza kuri uyu mwanya bari kwiherera bakarira, ndetse bakarira ayo kwarika. Uribaza ngo aba bagabo bahuje umugambi bakawunoza, bagafata intwaro bagashora akayabo, ndetse bagashora abasirikare batabarika. Niki kibabayeho kugeza ubwo bongera kurira baboroga nk'abana? Ibyo baboneye iminembwe bisa naho ari ibintu bitazibagirana. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye guhura n'uruva gusenya. Ni ukuvuga ntibari bonyine, bari kumwe n'ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana imirambo ni myinshi, imbunda zikomeye cyane zirimo izo twirwaneho bano basore b'abanyamurenge bamaze guhimba izina ry'indyabarundi ko ariyo yabamaze, ndetse yakomeje kugenda ibarimbagura cyane. Niyo yifashishijwe ndetse n'izindi ntwaro ziremereye cyane mu kwararika abasoda b'u Burundi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Amapeti akomeye cyane, bamwe abaturage bakunda kwita b'abanyenyeri, ni ukuvuga ni aba senior officers guhera ku ba second lieutenant, nabo bongeye kugwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe yongeye kunyerera nk'uko bagiye babikoresha. Abaturage batuye za Minembwe na Mikenke bavuga ko Minembwe hanyerera bitewe n'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bahazaga mu mirwano, abenshi batahavaga. Ubu tuvugana inkuru ya kababaro yamaze kugera i Bujumbura na Gitega. Inkuru ya kababaro kandi yamaze kugera i Kinshasa ndetse n'ahandi. Tshisekedi yaba afite abasirikare bakomakomeye, bose basa n'aho bamaze gucika intege bakimara kumva iyi nkuru. Uribaza ngo byagenze bite? Ni operasiyo karabutaka, operasiyo kirimbuzi, operasiyo uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. Ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu. Niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo ku gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera Iminembwe. Neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye Minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaneho zikameneshwa tombe igahita iba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane. Intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita bataba bariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane
cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication, niho byaje kuzambira abarundi abadede, mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara, igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane, bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Son Excellence, wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi, benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline. Imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye, kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba, izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice, niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano. Ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano, maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Umutwe wa 23 wakomeje kugenda utsinda Tshisekedi mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo bwa diplomasi, ariko kugeza kuri ubu ngubu bisa nkaho izi ntare za Sarambwe zamaze kwerekana neza ko amazi atakiri yayandi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikorerwaho maji zikomeye cyane, kugeza ubwo ubu ngubu bamaze gutsindwa ku bijyanye n'urugamba, bamburwa ibice, ariko mu bijyanye na politiki na diplomasi bisa nkaho ho batakaye cyane, kuko ubu tuvugana ibihugu bikomakomeye birimo Qatar, Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu nk'Uburusiya byamaze kumenyekana neza ko ibi byose biri nyuma ya 23. Ibi kandi byashimangiwe inshuro irenze imwe ndetse inshuro zigera kuri 3 n'umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov, aho yavugaga neza ko abona leta yigenga ya 23 niba Tshisekedi yarakomeje kwinangira umutima wo kuba bahuza force ndetse bagahuza ibisirikare bakubaka igihugu cyabo. Ibi byakomeje kugenda bigarukwaho mu masezerano y'Doha, amasezerano yagiye abera mu bice bitandukanye, ariko abenshi bahuriza ku kijyanye n'imbarutso ikomeye cyane, ari uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu ngubu ibijyanye n'amasezerano ya Washington byose n'ibindi yagiye asa naho abisiribanga, bikaza kuba byamugizeho ingaruka zikomeye cyane zo kwisanga 23 yamaze kumufatana imyanzuro ndetse yahawe uburenganzira bukomeye cyane. Ubu tuvugana nicyo cyatumye inkundura ikomeye cyane yamaze no kuba inazinduka mu mujyi wa Uvira aho 23 ishaka gukuramo izi ngabo z'abarundi ndetse n'abasirikare ba Wazalendo, izi nyeshyamba za Wazalendo, aba bose bagakomeza kugenda birukanwa mu bice bivugwa ko 23 isanganywe yari yararekuye. Ubu hakaza kubaho ikimeze nko gutanga ripoti ya nyuma, maze abashinzwe imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu ndetse bakaza kuba bashyiraho imipaka. Leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ni kimwe mu bihugu bishobora kuba bibaye ikindi gihugu cyo muri Afurika,
bikiyongera ku bihugu bisanzwe muri Afurika, ndetse si ubwa mbere si ubwa kabiri icyitwa balkanization cyaba gikozwe bitewe n'impamvu z'umutekano. Sudani ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bitari no muri Afurika bigiye bifite Sudani y'Epfo ya ruguru, Korea y'Epfo ya ruguru ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko hano ho ntabwo ikimwe kizitwa Kongo y'Epfo indi ya ruguru, ahubwo DRC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izakomeza yitwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ibice 23 yafashe bya Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru maze byitwe Kivu Republic. Bamwe bati ibima 23 yagiye ibiharanira, ariko kugeza kuri ubu bishobora kuba byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana imyuka isa naho ari mibi hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bisa nkaho imipango bari bafite yamaze kuba failed, kubera ko bari barapanze ko 23 bazajya bayiharabika bakavuga ko yica abaturage, ari nako bakomeza kubyikorera bo ubwabo, maze amahanga agakomeza gushyira igitutu gikomeye kuri 23 ikarekura n'ibindi bice, dore ko uburyo bwo kurwana bwo busa naho bwari bwabagoye cyane. Kuri ubu rero ibi ntabwo byagezweho kuko kuri kwaje kugaragara, ahubwo bimenyekana neza ko ingabo z'abarundi ari zimwe mu zagiye zigerageza gukora ibintu, ariko bikaza kurangira bitagenze uko babipanze bitewe n'uko bakoranaga na Wazalendo. Ibyo bintu byagomba gukorwa n'ingabo z'abarundi ni ukugerageza kurwana na 23 bakayisubiza inyuma, ariko byaje kurangira nabo bisanze mu mujyi wo kwica ndetse no kurasa amabombe mu baturage. Kugeza kuri ubu ngubu benshi banemeza neza ko igihugu cy'u Burundi gishobora kuzabiryozwa isaha n'isaha. Abaturage bo mu Minembwe, Mikenke n'ahandi hatandukanye bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bababaye ndetse bakababazwa cyane n'ibyo ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zibakorera, nubwo nazo zikomeje kugenda zitikirira muri iyi mirwano. Imirwano yo irakomeje biturika, umunsi ku munsi biraturika, nako benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahunga urugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana induru ziri kuvuga mu bice bitandukanye, aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire ruri hasi, bagatererana ingabo z'abarundi zikomeje gupfira mu bice bitandukanye. Kivu Republic rero benshi baravuga neza ko ari bwo buryo bwiza bwonyine bwari busigaye bwo kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kibe cyabasha kuba cyabona ibice byacyo, maze na 23 ikabona ibice byayo, maze amahoro akajya yaboneka muri rusange. 23 ko yaje mu isura nshya, barajya he, baraza gusobanura iki ko uyu mutwe w'iki gisirikare wamaze gushyiraho measures zikomeye cyane zo kwerekeza Kinshasa ndetse no gukuramwe ibice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira n'utundi duce twagiye twitambikwa n'izi ngabo zikomeje kugenda zikora ibishoboka byose ngo zibohore abaturage bo kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bimeze nabi cyane. Reka twinjirane kuri uru rugamba maze nkubwire byinshi cyane utigeze wumva. Ni inkuru igezweho nonaha, inkuru yibibereye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi ibibabayeho bisa naho ari bya bindi imbwa yaboneye kwiriba. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zari zamaze kunoza umugambi w'igitero gikomeye cyane bafatanyije na Wazalendo, ingabo za leta ya Kongo bafatikanyije na bamwe bo mu itsinda ry'igisirikare cyiswe P5 bivugwa ko ari icya Kayumba Nyamwasa. Iki gisirikare kandi bivugwa ko ari cyo bari guhihibika ku bufatanye bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tshisekedi w'igihugu cya Kongo, bakomeje kugerageza kwimura abaturage batuye Minembwe mwiriya mihana yose kugira ngo baze kugenda bahashinga ibaraks, ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya P5. Ariko bisa naho agahenge bari bafite kongeye kumenekamo inshishi, iyi sosi yabo yamenetsemo inshishi. Ubu tuvugana hari hamaze iminsi igera kuri 3 hari agahenge bategura urugamba, ariko imbaraga bazanye zose zibaye imfabusa. 23 yongeye kubagota, irabacucuma, irabakubita, reka sinakubwira. Ibi byose bibereye muri iyi mihanda yerekeza Puezero, aho bivugwa neza ko ambushi ikomeye cyane yatezwe ingabo z'abarundi. Uribaza ngo byagenze bite?
nk'uko bisanzwe mu mipangire ndetse n'imitegurire y'urugamba, igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora ibishoboka byose ngo kize kugenda gifatikanya n'izi ngabo z'abarundi. Uko bari bapanze urugamba, bari bashyize imbere abakomando badasanzwe bagenda babafasha guca inzira ndetse no gukura inkomyi ibyabitambika mu nzira byose, ariko ibi rero ntabwo byaje kubagendera neza kuko igisirikare cy'intare za Sarambwe cyari cyamaje gukurura amakuru ko aba basirikare bari buze kunyura muri uyu muhanda wa Puezero, niba ugeramo bakadeviya bakaza kugerageza kunyura mu gice bivugwa neza ko ari igice cyerekeza mu ishyamba rya Mikenke, akaba ariho baza gufatira amawayiza ya nyuma bitewe n'uko babonye umwanzi, bagahita bazamuka berekeza ku munara wa Minembwe, ndetse aho bivugwa neza ko ariho bari guhita bamenera barekura amakompora aremereye cyane. Muri uyu muhanda bagerageza kwinjira muri iri shyamba M23 yari yamaze kubatega mbushi, ariko yaje kubareka bamara kwinjira mu ishyamba neza, aho bivugwa neza ko bari bamaze no gutanga komande ku bari inyuma ko bamaze kwinjira bagomba kwinjira ndetse bakigira imbere nk'uko byari byamaze kugenda bitangazwa, nyamara ntabwo bibagendekeye neza. Niki kinyuze muri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo ibi bije gusangwa abarundi n'ingabo za leta ya Kongo baguye muri ambushi? Igisirikare cya M23 cyabaretse bakimara kugera mu bimeze nkaho ari amatwari ya M23 na twirwaneho, ni ukuvuga ko bari baramaze kurenga umurongo utukura. M23 itangira kubarasi baturutse imbere ndetse baturutse mu mbavu. Abaturukaga inyuma ntabwo bose bagombaga kubona uko basubira inyuma, byahise bimera nkaho bicitsemo kabiri, maze abari hagati basigara ari ingabo z'abarundi. Nuko M23 bacucuma amasasu menshi cyane isheringa abo kugerageza kurasa, ahubwo nabo ubwabo bakarasana kuko byasaga naho bigoye kwinyagamburira muri aka gace bari bamaze gushyirwamo. Inkuru itaha ku bari inyuma bari barizwiho kuza gutanga ramforo mu gihe byaba bikomeye, nyamara mu kugerageza kuza gutabara uko bageragezaga kurasa barasaga ahubwo bakarasa muri bagenzi babo kuko bari bamaze gushyirwa hagati. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abasirikare benshi muri ibi bice, kugeza ubwo benshi bemeza neza ko ubu tuvugana amarira ari yose. Ahangaha habaye nko mu kuzimu neza neza. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyakiriye ubutumwa butari bwiza bushobora kuza gutuma aba barundi bashobora kuza kwikura muri iyi mirwano mu buryo butunguranye cyane. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo cyaba gisigaranye. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano bisa naho bidasanzwe kuko abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire rudasanzwe. Ubu tuvugana hamaze kumvikana ibisa naho ari ibiri guturika biremereye cyane, kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, mu gihe abarundi bo bamaze kwisanga bamaze kugwa mu mitego isa naho ari imitego yari yabatezwe. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gisa naho mu gihe cyaba kidafite izi ngabo z'abarundi bishobora kukigora cyane, kandi byamaze kugaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arasobanurira iki abagaba b'ingabo ndetse n'abandi bo mu nzego za gisirikare na minisiteri y'ingabo yamusabye gukora abasirikare ku butaka bwa Kongo, ahubwo akavunira ibiti mu matwi agakomeza kugenda abongera, ibikomeje kugenda bimugiraho ingaruka. Biravugwa neza ko inama y'igitaraganya yamaze gutegurwa neza mwa biriya bice bivugwa neza ko ari ibya Gitega, aho minisiteri y'ingabo abayoboye iyi minisiteri ndetse n'izindi nzego za gisirikare bamaze kubwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwitabira ndetse bakaza kugira ikibazo bakemura, kitakemuka bikaza kugenda uko byakagenze kuko bisa naho bimaze kurengera. Ingabo z'u Burundi zimaze gushirira muri Kongo mu gihe u Burundi nabwo butorohewe na Red Tabara ikomeje kugenda ikomanga ishaka kugaba ibitero bitandukanye biturutse mu ishyamba rya Kibira. M23 cyamaze kugaragaza ubuhangange budasanzwe, ariko kandi cyari kumwe n'ingabo za twirwaneho MLDP zabashije gukoresha ya mbunda nini cyane yo mu bwoko bwa 12 ndetse n'izindi mbunda bivugwa neza ko zirasa amakompura arizo zabashije guhanura izi ndege z'intambara z'igisirikare cya leta ya Kongo. Izi ndege kandi zakoreshwaga ku bufatanye n'abarundi ndetse n'izindi ngabo basanzwe bakorana, ariko neza hano muri territoire
ya Fizi bihabereye bisa naho ari ibirori. Igisirikare cya leta ya Kongo cyabashije kugerageza kwihagararaho nuko baza gukoresha izi ndege kuko bumvaga neza ko arizo zishobora kuza kubafasha mu kurekura amasasu y'urufaya ku ngabo za Twirwaneho ndetse na M23, ariko ntabwo byabagendekeye neza kuko indege ebyiri zose zahanuriwe mu minota yegeranye, aho benshi bavuga neza ko iyi ari target ikomeye cyane y'aba basore ba Twirwaneho ndetse na M23, ndetse n'igihe bahanuriye izi ndege ari uburyo batayiminzemo zitaratangira gukora amabara n'amarorerwa ku ngabo zabo. Bivugwa neza ko izi ndege ubundi zari zizamuwe mu kirere kugira ngo zirekure amasasu menshi cyane zise naho zisibanganya uburyo ubwo ari bwo bwose izi ngabo za M23 ndetse na Twirwaneho zikaza guhita ziba amateka mwakariya gace, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo izi ndege zikimara kuzamuka mu kirere ya mbere ikimara kurekura ikompora rya mbere ryabisikanye n'ikompora ryajyaga kumanura n'indi bigenda gutyo. Ubu rero tuvugana bisa naho hari igihombo n'amarira akomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo, aho benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko iki gisirikare cya Kongo gikomeje kugenda gihurira n'uruva gusenya muri iyi mirwano. Ubu tuvuga n'izi kajugujugu z'intambara zahanuwe ndetse zihonda hasi abazirimo barapfa bisa nkaho byari bidasanzwe. Ubu ni imiborogo inkuru igitaha Kinshasa ndetse na Buja hariya na Gitega bisa nkaho habaye ikintu kidasanzwe. Biraza kugenda bite ko ibijyanye n'ikirere ndetse n'izi ntwaro igisirikare cya leta ya Kongo cyifashishaga hafi ya zose zamaze kugenda zisanga zamaze kugwa mu bice benshi bavuga neza ko ari ibice M23 yari yaramaze gutegura ko igomba kubakoreramo ibi bitendo. Izi ndege bivugwa ko arizo zari zisigaye zishobora kwifashishwa mu gihe benshi cyane kuri ubu bari kuvuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuza gukomeza guhura n'uruva gusenya mu buryo benshi cyane batatekerezaga kugeza kuri aka kanya. Ibintu rero ntago byoroshye, bikomeje kuba bibi cyane. Ubu tuvugana haravugwa amasasu menshi cyane, intare za Sarambwe M23 bari gukomeza aba basore kugerageza kwinjira muri uyu mujyi ibishoboka byose. Ni umujyi wa Uvira akomeje kuba isibaniro. Mu marembo y'umujyi wa Uvira harumvikana ibiturika byinshi cyane ndetse bisa naho ari ibiremereye. Kuri ubu ngubu Wazalendo zamaze kurekura nk'uko byamaze kugaragara. Wazalendo zari ku bariyeri, amakuru aremeza neza ko zamaze kurekura ibi bice hafi ya byose ndetse zamaze no kwirukanka amasigamana. Intare za Sarambwe zamaze gukomanga. Ubu Abarundi ngo baracyahanyanyaza ngo barebe ko bahagarika ndetse bagasubiza inyuma imbaraga zidasanzwe M23 iri gukoresha, ariko bisa naho byakomeje kugenda bibagora mu buryo bukomeye cyane. Ibintu ntago byoroshye kugeza kuri ubu ngubu, bisa naho urugamba rwageze hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara kunyuranyuranamo kw'abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 hariya mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho benshi cyane bemeza neza ko intare zatangiye guca amarenga yo gusubira muri uyu mujyi mu buryo busa naho buri ofisiyeri, mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kuzinga utwabo maze basubira inyuma inshuro irenze imwe. Kuri ubu Kisekedi arasanurira yo kwadika kuko n'ingabo ze zamaze gucika intege nyuma y'uko abacancuro b'abazungu bivugwa neza ko arabo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater ni itsinda rikomeye ry'abacancuro ribarizwa ku butaka bwa Kongo, rikuruwe n'umucancuro mukuru w'umunyamerika Eric Prince nk'uko bigenda bigaragara. Uyu yakoranye igihe kinini cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo mu gufata ibice bimwe na bimwe ariko ntibibakundire. Kuri ubu rero murabyibuka uko urugamba rwagenze rwo gufata umujyi wa Goma. Aba bacancuro bari bahari ndetse bari benshi cyane, ariko kuri ubu ibyongeye kubabaho bisa naho ari bidasanzwe. Aba bacancuro bo mu itsinda rya Blackwater y'abanyamerika ni itsinda ry'abacancuro ryigenga nyine. Iri ngiri iyo urikeneye urishyura ndetse bakakoherereza abasirikare bo kuza kugufasha mu rugamba, ariko bisa naho kurwana ku rugamba
kujya mu bice by'imisozi nk'ibi ndetse n'ibyaro byabagoye, ari nayo mpamvu kuri ubu bongeye kwisanga mu maboko ya M23. Ibyo benshi bavuga neza ko noneho nta mbabazi zikwiye kuzamo ahangaha. Ni inkuru zivuga neza ko M23 yamaze gucakira bamwe muri aba bacancuro bo muri iri tsinda, ndetse umubare nturamenyekana, gusa amakuru aravuga neza ko bari hejuru ya 6 bitewe n'uko bakimara gufatwa bahise bazirikwa ndetse birukankirizwa mu bice bivugwa neza ko byizewe, aho M23 yari izi ko nta gitero gishobora kuhayisanga nyuma y'uko yari imaze gufata aba basirikare nyine b'abacancuro. Amakuru agaragaza neza ko aba bacancuro uko bafashwe ari muri operasiyo ikomeye cyane, ndetse bari bamaze gutegurwa kugira ngo baze kugwa muri uyu mutego. Nyamara ibi byabaye mu gihe ingabo za leta ya Kongo nazo zitamenye ibyabaye, dore ko aba bacancuro bari bazanywe kugira ngo bongere gutegura ibitero bikomeye cyane byo kwerekeza Minembwe ndetse na Mikenke, ibice birimo ingabo za Twirwaneho M23 ndetse n'abaturage batuye mwabira bice bya Minembwe. Ubu agahenge k'imirwano mu bijyanye n'izi drone ndetse n'ikirere, aho indege z'intambara ziba zimisha ibisasu mu baturage, kari kamaze iminsi. Bivugwa neza ko abacancuro ari cyo bari baje gukemura ndetse no kongera kukorodona kugira ngo baze kubona uko baza kugurutsa aya madrones. Nyamara bisa naho bitabakundiye kuko abenshi bamaje gucakirwa, abandi bivugwa neza ko nyuma yo kurasana bahise baburirwa irengero. Inkuru zigasobanura neza ko M23 yongeye gukora icyo benshi bamaze kwita operasiyo yo kuza kwica abazungu nk'uko byamaze kugaragazwa. M23 kuba yamaze kwibikaho bimwe mu bikoresho ndetse ikaba yamaze kuba yakura mu nzira aba bazungu, bivugwa neza ko bari baje kuba bakora ibindi bitero. Ngira ngo murabyibuka aba bacancuro nibo bakoresha ibijyanye na drones, nibo bakoresha ibijyanye n'ikirere byose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu iyo bamaze gufatwa bisa nkaho haboneka agahenge ku baturage batuye Minembwe, kuko ibi bitero byose bya drone akenshi usanga ariho byerekeza, ibindi bikajya ku birindiro by'izi ngabo za M23 ndetse na Twirwaneho. Ubu rero amakuru atugeraho aravuga neza ko hatafashwa abacancuro babarizwa mu itsinda rikomeye cyane iri ngiri rya Black Water gusa, ahubwo hari n'abacancuro bo mu itsinda rya Wagner Group. Iyi Wagner Group murayizi cyane, yagiye irwana no ku butaka bwa Ukraine. Ni itsinda rikomeye cyane ry'Abarusiya. Umurusiya mukuru nyiraryo Prigozhin yitabye Imana mu bihe byatambutse ubwo yahanurwaga mu ndege. Bivugwa neza ko yagambaniwe na Putin bitewe n'uko iki gisirikare cye cyari kimaze kujya kigerageza gushyira igitutu gikomeye cyane ku ngabo za leta. Iri ni itsinda rikomeye cyane rero iri ngiri rya Wagner Group, bisa nkaho naryo hari abasirikare baryo bafatiwe kuri uru rugamba. Biravugwa neza ko Tshisekedi yagerageze gushaka abacancuro basa naho baturuka mu matsinda akomeye cyane kugira ngo abashe kuza guhangana, ndetse abashe guhangana mu buryo bwo gutrackinga devices cyangwa se ibikoresho bya M23 kugira ngo habe hakicwa bamwe mu bayobora urugamba. Nyamara bisa naho bitari kumukundira. Ibi yarabigerageje ubwo yazanaga abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya, nyamara ntibatanga umusaruro, kongera akayabo k'amadolari ndetse n'ibyo atanga kuri aba bacancuro baturutse Black Water, abangaba bo mu Banyamerika ndetse n'aba Wagner Group baturutse mu gihugu cy'Uburusiya, bisa naho bimukozeho cyane. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirasa n'ikirira mu myotsi. M23 yamaze kubatwara kare, gusa benshi barifuza ko M23 yakongera gukora ikiganiro kimeze nka press conference cyangwa se ikiganiro na media itangazamakuru, rikaza kongera guha inkwenene urw'amenyo aba bacancuro. Bivugwa neza ko bongeye gufatwa, aba bazungu bakomeje guhurira n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe muri iyi mirwano asa naho adahagaze neza, bitewe n'uko ingabo ze ziri guhura n'uruva gusenya. Kugeza kuri ubu ngubu hamaze kugaragara ibisa naho hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwisanga cyamaze kugwa muri manka, ku buryo bamwe bavuga neza ko ingabo z'abarundi zari zitezweho umusaruro kugeza kuri ubu nazo zisa naho ntacyo ziri gutanga kigaragara, ndetse ibi bikaza kugenda bigaragazwa nuko ibice byose bari baragerageje kwibikaho, ndetse nyuma y'uko M23 yari yararekuye ibice, ubu tuvugana ibyinshi bamaze kongera kubikurwamo mu gihe gito cyane. Benshi bakemeza neza ko izi ngabo za M23 ziri mu ngamba
ndetse zikomeje kugenda zikubita zisyonyura zitababariye. Ubu tuvugana ibisa naho ari ibiturika biracyumvikana mu bice bitandukanye, aho ingabo za leta ya Kongo n'ingabo z'abarundi zisa naho zidatekanye. Umutekano ukomeje kugenda ugarurwa mu bice bibarizwamo abaturage ba Minembwe. Aha Masisi ahitwa Rutangara mu kigo gikomeye cyane cya gisirikare, ni ishuri rya gisirikare ry'igisirikare cya FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ahangaha rero niho mu 23 yabashije gukora ibitendo bikomeye cyane muri operasiyo yaje kubasanga muri iki kigo cya Rutangara. Ibice bitandukanye mu 23 yari yamaze gusa naho ibigota imihanda yerekeza muri iki kigo. Ni ikigo kinini cyane kirimo ahatangirwaga imyitozo ndetse n'amahugurwa ya gisirikare ku basirikare ba FARDC ndetse na FDLR. Kugeza ubu ngubu bitewe n'abasirikare benshi umubare wamaze kuhatikirira, igisirikare cya FDLR cyamaze kwidekarara kivuga neza ko 23 yabateye ndetse bikabagirira nabi ku buryo budasanzwe. Iki kigo cya Rutangara bivugwa neza ko ari kimwe mu cyagendaga giproducinga abasirikare benshi cyane, ndetse abasirikare bakoreraga muri iki kigo abenshi kugeza kuri ubu ngubu basa naho bamaze kugirwaho ingaruka n'iki gitero. Ni igitero kibasiye ibice by'ingenzi ahabikwa intwaro hamaze gukongoka, ndetse bivugwa neza ko 23 yafashemo zimwe mu ntwaro yari ishoboye ibasha kuzikura muri ibi bice irazitwara. Amakuru kandi akerekana neza ko igisirikare cya 23 cyabashije gukora ikimeze nko kuzenguruka iki kigo kugira ngo babashe kugabanya umubare w'abasirikare bari muri iki kigo ndetse n'abahakorera imyitozo. Ubwo kuwugabanya birumvikana neza ko hagombaga kugira benshi baza gupfira muri iyi operasiyo. Ni nako byagenze rero. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamwe na bamwe, amakuru agaragaza neza ko uko baguye muri iki kigo cya gisirikare bisa naho ari bimwe mu byateye ubwoba, ndetse benshi bagakomeza kugenda bibaza uko uyu mugambi wateguwe. Ubu tuvugana FDLR iraboroga itabaza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, nacyo nuko kiraboroga gitabaza. Benshi mu bakurikiranira hafi by'imirwano baravuga neza ko abasirikare b'igisirikare cya 23 bagaragaye muri ibi bice, ndetse bari ku muvuduko udasanzwe ubwo batangiraga kurekura amakompora muri iki kigo cya gisirikare. Ni uko izi ngabo za FDLR ndetse na FARDC bakagerageza kwirwana, ariko biza kurangira bibaye iby'ubusa kuko abageragezaga gusohoka muri iki kigo ngo birukanke bahuraga n'uruva gusenya kurusha abakiri mu kigo, kuko iki kigo cyari cyamaze kuzengurukwa. Ahangaha Masisi bisa naho 23 yafite imbaraga kurusha ahandi hantu hose, kuko byamaze kugaragara neza ko uretse iki kigo cya Rutangara n'ibindi bice bitandukanye by'indiri z'ingabo za leta ya Kongo bikomeje kugenda byibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu FDLR irimo irarira mu myotsi, irimo irasura amatangazo asa naho ari amatangazo ababaje, ariko asa naho ari guteguza ngo icyo baza gukora nabo cyo kwihorera. Nyamara bamaze gutatana, benshi baravuga neza ko ibi ari ukwikina. Ibintu ntabwo byoroshye nanone hano za Minembwe ndetse n'imihanda yerekeza Pwezero. Abarundi bakomeje kuhatikirira ndetse barahagwa ari benshi cyane. Imirambo y'abarundi ni myinshi nk'uko biri kugenda bitangazwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugwa kuri uru rugamba, ariko iyo tugeze ku barundi ho bikomeje kuba urundi rwego, kugeza ubwo bamwe bari kwemeza neza ko ingabo z'u Burundi ziri kugwa kuri uru rugamba bisa naho ari ingabo ziri kugambanirwa, kuko bamwe baravuga ko igisoda cy'u Burundi kiri kwisanga cyaguye mu mitego. Benshi bavuga neza ko shobora kubiri guturuka ku kijyanye na communication ndetse n'amakuru y'abarundi yakomeje kugenda yindirirwa, ku buryo benshi bavuga neza ko Uburundi bukomeje kugenda butungurwa ku buryo bukomeye cyane. Abarundi birashoboka ko amakuru yabo ari kujya hanze ku buryo bworoshye, ndetse aturutse ku bamwe bakuru mu basoda b'u Burundi, by'umwihariko abakamandazi bayoboye urugamba ku butaka bwa Kongo, bitewe n'uko icyo Burundi buri gupanga cyose bari kwisanga cyamaze kujya hanze. Ibintu rero bikaza kurangira bibaye bibi cyane, ndetse bikagaragaza urwego ruri hasi rw'izi ngabo z'u Burundi. Bakomeje kugerageza kuhinjirira ndetse kugira ngo bahite bikubita Minembwe mu isantere. Amaze iminsi havugwa amakuru ariko atarayanyaye ko Minembwe yabaye tombe ngo yigaruriwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, nyamara ni propaganda. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi Minembwe bayireba nk'abareba ikintu kidashoboka kugikandagiramo, kuko ubu tuvugana n'utundi duce dutandukanye dukikije Minembwe turakontororwa n'ingabo za twirwaneho. Ibintu bisa naho ari ibintu bikomeje guhereza
guteza umutekano iki gice. Ubu tuvugana rero amakuru avuga neza ko ibice byerekeza Minembwe byose imirwano yo itigeze ihagarara na gato. Ndakubwira uko bihagaze, ariko kandi ndanakujyana za Warikare aho M23 yongeye gucakira abo twita aba FDLR. Aba Warikare ibintu birakomeye cyane. FDLR na Wazalendo bongeye kwihuza, ariko birangira bibaye ubusa. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Reka twindirane kuri inkuru ikomeye cyane ivugwa ku bijyanye n'imirambo y'ingabo z'abarundi, aho n'abazima baje gutabwa muri ibi byobo nyuma y'uko imirwano yari irangiye, maze abarundi bagasiga imirambo ya bagenzi babo ku kibuga cy'imirwano, maze bikaza kurangira bitabagendekeye neza na gatoya. Nibyo koko ahitwa Gashovu ndetse na Kabingo ndetse n'ahitwa Bwangibwa, ubu tuvugana ahangaha hose hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane. Haduyu wa M23 ubwo nuko ko ari ingabo z'abarundi yakomeje kugorwa cyane nyuma y'uko aka gace yari yagerageje kukigarurira, nyamara no kukavamo agerageza kuresista, nyamara yirengagiza neza ko ari mararushwa imbaraga ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baje kwisanga basubiye inyuma, nuko abarundi basigara bakukuza bonyine, ibyanabaviriyemo kuba batsindwa urugamba muri iki gice. Dore abarundi bakubitiwe mu bice bitandukanye, ariko bigeze ahitwa Gashovu ndetse Kabingo ho bibabera bibi cyane. Imirambo yari myinshi cyane. M23 yaje kugorwa nuko igisirikare cy'u Burundi kitabashije gukura mayiti zabo mu nzira, maze M23 mu kwirinda ko abaturage bakomeza kugenda bakwepana n'iyi mirambo, ndetse imirambo yari yandagaye ahangaha mu muhanda ndetse no mu bindi bice byabereyemo imirwano, birangira M23 yifashe umwanzuro wo kwishyira mu byobo, nk'uko n'ubundi abarundi bashyingurwa mu byobo rusange mu bice baguyemo nk'uko bisanzwe. Ariko kandi ibi byakozwe aho bivugwa neza ko hari abasirikare b'abarundi bari baryamye mu mirambo ariko batashizemo umwuka, bagombaga kuba bavurwa nyuma y'uko bateranywe na bagenzi babo. Rero aba nabo babigendeyemo nyuma y'uko M23 imbohe z'intambara yamaze gufata yari yazifashe. Hari abari batarashiramo umwuka nk'uko bitangazwa, nabo bajyanye na bagenzi babo muri ibi byobo. Ubu tuvugana ibi byabaye ikibazo gikomeye cyane mu ngabo z'abarundi, aho zatangiye kwigumura ndetse no kwigaragambya, kurasa hejuru mu kirere, bagaragaza neza ko batishimiye ibiri kubabaho, ariko n'urugamba boherejwemo ku gitutu ndetse no ku mbaraga z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ubu abarundi bamwe na bamwe babaye nk'abahahamutse ku buryo bukomeye cyane. Ibiri kubakorerwa bisa naho ari ibintu ndengakamere. Imirwano yo irakomeje, ariko igisirikare cya M23 noneho kiri gutanga ibihano bikakaye ku ngabo z'u Burundi. Aha abarundi rero nabo bamaze kumenya neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kiri kubatererana, maze byakomera kikaza gukizwa n'amaguru, abarundi bagasigara rero haribo bacucumwa muri ibi bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Ni nacyo cyatumye igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyatangiye imyigaragambyo, ariko isa naho itemeye, kuko abakamandazi bafashe abasirikare bagumuye abandi bagerageza kwigaragambya barasa mu kirere, ndetse babafatira ibihano bikomeye cyane, harimo kubakura mu bandi bakaba bafunze by'akanya gato. Ubu tuvugana rero ntabwo umwuka umeze neza mu gisoda cy'u Burundi, yaba bari hakurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi bakomeje kugenda bakira inkuru mbi za bagenzi babo bababarira uko byagenze, maze bikaza byose kwegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Imirwano irakomeje, iranakomeye ibice bitandukanye, uretse ibi bice bya Gashovu ndetse na Kabingo n'ibindi bice bitandukanye. Haravugwa imirwano ikomeye cyane ya Wazalendo, yakomeje guhuza Wazalendo n'igisirikare cya M23. Wazalendo ifatikanyije na FDLR Warikare bongeye gukubitirwa mu bice bitandukanye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana ibiturika byo ni byinshi cyane, amakompora aranyuranamo mu bice byerekeza Minembwe, ariko bisa naho igisirikare cya leta ya Kongo imbaraga kiri gukoresha zidashobora gutsimbura twirwana, isa naho yamaze kuhatera imizi. Ni ibintu bitunguye benshi cyane. Cyari igitero gikoranye ubuhanga, imbaraga giturutse mu bice bitandukanye. Kuza kwibaza uko M23 hose yahagarikiye rimwe, nibyo biri gucanga abo bahanganye. Kugeza kuri ubu ngubu abari bitezweho kubanza kurekura amarokete, maze M23 ikayahugirwaho, akaba ariho igerageza kwataka, maze bakaza guturuka mu nce z'inyuma. Bari baherereye muri parike ya Virunga, ni parike iri hafi n'umujyi wa Goma, ariko kandi
kandi safi cyane kuko bisaba kumanuka, ariko bitewe nuko iyi parike ari igice cy'imisozi byashoboraga korohera aba basirikare nubwo ba 23 ifite ibirindiro hafi yaho, ariko bashoboraga kunyuza ibirokete ndetse n'ibikompura biremereye cyane mu kirere bagatangira kubivundereza mu bice bituyemo abaturage mu nkengero z'umujyi wa Goma. Nuko ba 23 mu gihe ikiri gushyira imbaraga mu kwataka kugira ngo ikubitire umwanzuro guturuka muri Virunga, maze abari hirya nabo bagatangira kwataka nk'uko umugambi wari wapanzwe. Bigenze bite rero? Ma 23 isa naho yari ifite amakuru yuzuye, kuko ibi byose yabinetralije. Abaturage ntibigeze bamenya ko hari n'icyari cyateguwe muri uyu mujyi wa Goma. Abaturage izi nkuru barimo barazumva nk'abandi bose, ariko ibyabereye imbere mu rugamba ndetse muri ma 23 mu gisirikare bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Gusa abaturage bumvishe bimwe mu biturika bivugwa ko ari ma 23 yatunguye igahita ikubita tanka ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo za leta ya Kongo zari zamaze kunoza umugambi ndetse zamaze kuwuhurizaho kumanuka ahangaha mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Umujyi wa Goma kugeza kuri ubu umutekano ni wose, bimwe mu bice bikomakomeye birimo ubwirinzi budasanzwe bw'ikirere, ndetse bisa nkaho umujyi wa Goma hose hamaze gushyirwa ubwirinzi budasanzwe buhangana n'ibisasu bishobora kuraswa ndetse n'amadrone ashobora kuza kurekura ibiturika muri uyu mujyi. Ubu rero tuvuga ari igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kirimo kirarira mu myotsi nyuma yo kuza gufatwa mu buryo twavuga neza ko ari uburyo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa neza ko bakomwe mu nkokora, ariko icyababaje nuko zimwe mu ntwaro zikomeye cyane bari bamaze gutegura, intwaro zagombaga kwifashishwa inyinshi nubwo ma 23 nayo itazitwaye ngo ibe yazikoresha, zamaze kugirwa umuyonga, zangijwe nyuma y'uko ma 23 aricyo kintu yahereyeho kugira ngo badatangira kwirekuraho ibi birokete ndetse n'ibikompura, kugeza ubwo izi ntare za Sarambwe zaje gufata umwanzuro nyine wo kuburizamo iki gitero, maze zikabanza kurasa ku ntwaro aho zari zidepye, ndetse naho bari batangiye kudeployinga abasirikare bifashishije izi ntwaro. Aha niho ma 23 yabanje gucira intege iki gisirikare cya Kongo, birangira igeze ku ntego. Ubu tuvugana ma 23 ifata umwanzuro wo gukurikirana izi ngabo zari zafashe umwanzuro wo guhataka uyu mujyi. Abari muri parike ya Virunga abo tuvugana nta wegeranye n'undi, kwiregurupa ndetse kwirifosinga bisa naho bizabagura cyane, kuko ma 23 yabakurikiranye ndetse ikabarasa ku buryo bukomeye cyane. Aduya akaza gutatana mu buryo benshi bavuga neza ko bigoye kongera kwiregurupa, bitewe nuko umwe yagiye yirukanka ukwe n'undi yirukanka ukwe, bisa naho bibagore. Ibintu birakomeye cyane. Reka twigire za Masisi mu bice bitandukanye, naho hakomeje kugenda havugwa ibitero shuma bikomeye cyane bya Wazalendo. Wazalendo muri iki gice cya Masisi isa naho yari yarabaye amateka ashize nk'amezi agira kuri 4. Wazalendo zarakubiswe, ariko nyuma yuko zongeye kwihuza zagerageje kongera gutera igitero shuma ahitwa Ingungu, ndetse bivugwa neza ko hongeye gukubitirwa izi Wazalendo. Bisa nkaho gushimaho bisa naho bisigaye bigoye. Igisirikare cya 23 cyasizeho mejazi ubwirinzi bukomeye cyane, bisa nkaho defense za 23 byibura kugira ngo zigereho ubasabwe kurwana urugamba rutoroshye mu gihe baba batarashyira izindi ngabo ndetse ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo waba arizo ubanza guhangana nazo. Ibi bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo imbaraga zashize, aho batangiye kujya bakora udutero shuma tumeze nkaho ari udutero two gushotorana ndetse no kwiyenza, kugira ngo aba basirikare berekane neza ko basa naho bari mu kazi, cyangwa se bakareba imbaraga igisirikare cya 23 zifite. Ibi rero bisa naho batari bagamije kwigarurira agace kareko kose, ahubwo byari ibitero shuma bigamije gushotora, dore ko humvikanye amasasa ariko atamaze umwanya munini. Aba Wazalendo ibyabo byahise birangirira ahangaha neza nk'uko amakuru abivuga. Nanone amakuru aturuka mu isantere ya Rubaya hafatuwe abagambanyi cyangwa se abatasi bagera kuri 3, bivugwa neza ko ari bamwe mu bagenda baneka amakuru. Ni isantere ya Rubaya ikunda kugaragaramo abayobozi ba 23 bitewe n'ibikorwa bitandukanye bikorerwa mu iki gice cya Rubaya, ubucukuzi ndetse n'ibindi. Bivugwa neza ko na ba mukerarugendo bamwe na bamwe bagenda muri ibi bice, ndetse ahagaragaye amwe mu mazu y'amaguest house cyangwa se inzu z'abashyitsi, bivugwa neza ko ari za Joseph Kabila zakomeje kugenda ziraswaho n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko bikaza kurangira bikomeje kugenda bigorana cyane. Ubu tuvugana rero bivugwa neza ko hafatiwe ambatasi cyangwa se maneko
ko bagera kuri 3 nk'uko bamwe babivuga, abandi bakavuga 5 bafashwe, ndetse nyuma y'uko bageragezaga kugenda bamenya amakuru yashobora kuba hanyuza abayobozi ba 23 kugira ngo baze kugenda bayatanga ibukuru, maze ibitero bya drone bibe byakongera kubataka nk'uko byakozwe kuri Wiringoma wari umuvugizi wa 23 wiciwe muri ibice bya Ruwaya, yishwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibintu rero ntabwo bikomeje kugenda byorohera uyu mutetsi w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bisa nkaho plan A ikomeje kwanga na B iranga, kugeza abantu bari kwibaza plan C ndetse ari buze gukoresha kugira ngo akomeze guhangana na 23 isa naho ifite amaraso mashyi iri gukoresha ibibaraga by'umurengera muri aka kanya. Burundi nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye uyu yamaze kuba atanga ikimeze nkaho ari integuza. Uyu mugabo aravuga neza ko mu Burundi hashobora kuza kumvikana impinduka muri guverinoma by'umwihariko mu nzego za gisirikare, aho yamaze kumenya amakuru ko harimo bamwe na bamwe bari kugerageza kumutembagaza ku mutegetsi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi si ubwa mbere si ubwa kabiri yitarama mu mbwirwaruhame ari kuvuga amagambo ndetse akavuga ko abagabo basa naho bagerageza kumugambanira umunsi umwe azabamenya. Uyu kandi yagiye agaragaza neza ko ngo abana n'indyarya ndetse akurana nazo, ariko azizi ko ziba zishaka kumuhitana ndetse zikamutembagaza ku butegetsi, noneho ubanza yaje kumenya ndetse akavumburiza indyarya binyuze mu butasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi arabigira ate ko ibi nabyo biza kumukoraho? Biravugwa neza ko ari gutegura ikimeze nk'ari impinduka muri guverinoma by'umwihariko mu nzego za gisirikare, ariko bikavugwa neza ko nabyo biri buze gusaba izindi mbaraga, kuko bisa nkaho igisirikare cy'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice perezida, bitewe nuko bakomeje kumugira inama agakomeza kuvunira ibiti mu matwi. Ubwo nukuvuga ko ari inama zo kujyana no gukura abasirikare ku butaka bwa Kongo. Bamubwiye ko umubare w'abasirikare b'iki gihugu cyabo uri kugwa kuri ubutaka umaze kuba mwinshi cyane, ariko we akomeza kugenda avunira ibiti mu matwi akerekana neza ko ntacyo bivuze. Uyu mugabo rero niyo mpamvu bamwe mu basirikare batangiye kugenda bamuhinduka. Ubu tuvugana rero biravugwa neza ko bamwe mu basirikare ndetse n'abari muri retirement bari gukorana n'abasirikare bari muri service kugira ngo bakomeze kugenda bananiza uyu mugabo. Imitego myinshi cyane bamaze kugenda bamutega, bisa nkaho bari kwifuza ko atakongera no kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ku matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana General Neva arimo arasimbuka umutego akagwa mu wundi, yasimbuka umutego akagwa mu wundi. Imishibuka ni myinshi cyane, aba barimo barayimutega, basa naho bari kumuhora ikijyanye nuko ngo yamariye abasirikare ku butaka bwa Kongo, ari gufasha igisirikare cya Kongo, maze 23 natwirwano bakaba bakomeje kugenda babamara. Ariko benshi bavuga neza ko iba ari urwitwazo, n'ubundi uyu mugabo basa naho batamushaka mu mwanya w'iyi ntebe nkuru yubashywe ku butaka bw'u Burundi. Bisa nk'aho ariyo mpamvu bari kumutega imitego. Kuri ubu propaganda zatangiye, abaturage bafite abasirikare mu miryango yabo bapfiriye ku butaka bwa Kongo bamaze kongera kubyutsa ibirego ndetse n'imyigaragambyo isa naho iri gutegurwa. Ubu tuvugana abasirikare b'Abarundi basa naho kongera kwerekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizagorana cyane. Abarundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kugerageza gutega ndetse no gushyira ibihato mu nzira za perezida wabo. Gusa abenshi baravuga neza ko icyaba kuri uyu mugabo icyo ari cyo cyose yakirengera, kuko yagiye agaragaza kwirengagiza abaturage ndetse n'iki gisirikare, ahubwo akagerageza kumva abasirikare ba Kongo barimo abajenerali bakuru bakorana na Tshisekedi bakorana umunsi ku munsi. Abasirikare b'Abarundi babwiwe ko aribo bafite ubushobozi bwo guhangana na 23, nyamara bagezeyo basanga ibyo babwiwe bitandukanye n'ukuri. Ariko kuva icyo gihe umwaka urarenze, perezida w'igihugu cy'u Burundi yarinangiye, abasirikare yohereze bashira akazana abandi nabo bagashira. Kugeza kuri ubu ngubu rero biravugwa neza ko ibi ari byo byatangiye kugenda bimugaruka. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akomeje kugenda agaragaza urwego rwo kuba ari umwe mu baperezida muri Afurika bakomeje kugenda bagaragaza neza ko abaturage babo babayeho neza, mu gihe abaturage bavuga neza ko bicira isazi mu maso, izimba ry'ibiti
toro ndetse n'ibindi byabagizeho ingaruka zikomeye cyane. Ni ibintu rero bikomeye cyane, imirwano irakomeje, Minembwe na Mikenke abarundi baracyatikirira, na n'ubu ngubu tuvugana amasasu arimo aravuga. 23 ifata iki gisirikare cy'u Burundi ikagikoresha udutendo dusa naho ari udutendo two gushinyagura no kubabaza ku buryo bukomeye cyane, nyuma yuko bacakiriwe mu misozi berekeza mu Minembwe. Mu by'ukuri abasirikare b'abarundi barakabaye barabonye neza ko ibice bya Minembwe kubyizirikaho bizabasigira isomo ndetse rizasiga bamwe mu barundi barababajwe cyane n'izi mpfu z'aba basirikare, nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Abasirikare b'u Burundi bongeye gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice bya Minembwe. Ntabwo baba ari bonyine, ndetse baba bari kumwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR. Ariko iyo bikomeye igisirikare cy'u Burundi bisa nkaho kisanga cyasigaye cyonyine ku mirongo y'imbere ku rugamba, abo bari gufatikanya bamaze kwirukanka amasigamana bigendeye, maze Burundi bugasigara buhangana n'ibibazo bwonyine. Ubu tuvugana abasirikare b'abarundi bongeye gucakirwa ndetse batangira kuba bakoreshwa tumwe mu dutendo. Abantu bavuze neza ko 23 yongeye kwerekana neza ko ibisa nkaho ibikora kugira ngo yerekane abarundi ndetse abataraza n'abari mu bindi bice babone neza ko amazi atakiri yayandi. Si ubwa mbere 23 ifasha abasirikare b'abarundi bafite babitse barenga n'ibihumbi, abapfuye bo ntitwababara. Kuri ubu 23 ikimara kubafata yabasabye guhamagara perezida wabo. Ni ibintu benshi bavuga neza ko 23 ari ibintu yabakoresheje kugira ngo ibacalenjinge ndetse ikomeze kugenda yerekana Uburundi ko ubu ngubu inzira zitari nyabagendwa, ko bashatse bacyura abasirikare babo cyangwa se ibintu bikaba bibiri, kutabacyura egare kubaheba burundu. Bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibingibi akimara kubimenya, dore ko abasirikare bamuhamagaye inshuro zigera kuri 3 biza kurangira atitabye ku murongo wa telefone nk'uko aba barundi bari kubisabwa. Noneho basabwa kugenda bahamagara abakamandazi babo n'abajenerali bakuru mu gisoda cy'u Burundi. Umwe witabye bivugwa neza ko ari umusirikare ukomeye cyane ukuriye ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi. Ubwo abasirikare bamuhamagaraga ari benshi cyane bakomeza basimburana, ubwo yaje kwitaba baje kuvugana nawe, ariko bisa nkaho abo basirikare batari bamumenyesheje ko bari mu maboko atarayabo. Bakimara kumubwira ibingibi ko bamaze gufatwa ndetse kubu n'umwanzi bari bahanganye ari ku murongo wa telefone bicaranye, bisa nkaho byamushokinze ahita kupa umurongo wa telefone nk'uko byakomeje kugenda bisobanurwa. Ndetse abarundi bongera kugaragarizwa neza ko basa naho batitaweho mu gihe bagira mu byago ntihagire n'ushobora kubahumuriza. Ibi rero byagaragaje urwego rudasanzwe 23 iri gutangaho ibihano inyuza akanyafu kuri izi ngabo z'u Burundi. Kuri ubu ngubu zamaze no kugezwa aho 23 ifungira imbohe z'intambara. Benshi baribaza ese 23 izageraho yererekanye imbohe z'intambara n'u Burundi, se ko benshi bavuga neza ko 23 ishobora kutabyemera kubera ko ifite umubare munini cyane w'abarundi, mu gihe abarundi bo ntangabo za 23 wavuga ko bafite bashobora gushyira ku meza, bavuge ko hagomba kuba amasezerano yo guhererekanya imbohe z'intambara. Agahinda gakomeje gushengura abarundi ndetse n'abarundi kazi bari gutekereza muri iyi mirwano, mu gihe perezida wabo adamaraye, nubwo nawe bisa naho bitamworoheye kugeza kuri aka kanya.